ke Jaintia National Council Central Executive Committee haka khat santri ukula lengkot arja arpusan kelas dang banyalapat ba yaki marjing dawa kiba keseng kalabu haka Save Jaintia Mission. Ya kerja lang lapan lang hayau musiang jowai haringkat kejingwan kersan lang kiwai pat ki kenhun seng bekentop ya ke JSU, ke JSM, bat kiwai. Lingba kani ka Save Jaintia Mission, keseng kadawa ban penklan bor ya ke JHADC kumbalapun kop bor da ke 6 schedule kenang bakiriti dosturu kinne kinsa. Na kani ka mission kadon kejing angnut ban snaya ka polisi tungkam hakikar khana penmi daw bilat kenang ban mentoy ki kon samla trai muluk ban penbek ya upur usam hapreng ka Jaintia bat Asam da ka pensyong nong rim ya ka pre 1951 jong ka map Jaintia Hills. Kadon ru kejing kemilanti baka sarkar kadi ban snano da ka small scale coal mining policy kenang ban yo bentalang uret uria haka kam trade daw yong namar kumbakalong menta haka jing persang ple daw yong ka sarkar la ban trai tang ki badan ya ki jaka bahe. Kiba ajing kran hagadi ka sngi ki kentop yo ba hame baman u president ka JNC Western Zone uba nang jan dekhar vice president ka JNC Central Executive Committee uba Neil Mukim acting general secretary JSU uba Hei Hok Supo president JSM Western Region uba Mehi Rembai Arts and Culture Secretary JNC Central Executive Committee uba Wan Shwa Suting General Secretary JNC Central Executive Committee baruba Sambor Milingdo president JNC Central Executive Committee. Kamu tipi haden wada kang yang moyang ke sorga da percang gowai da cinaga ya gawi ke SOP hapo kata ke SOP da thak chiga wata unu ko apply ya ka prospecting license kamgi ya ka thau ko ya chispa hakta ha sekian ini ke ya sen mumam percaya ke ni ke jing lalu dia ke sorga Henry de boyla ke jing dawai ka sarkar wato amkam lo perkhat na ki benta ki khian ki dia lene uchna ya ka small scale mining ne pha am ko bi ka report hewa ka committee ur thum na ka NGT wo survey ka kom ki muyong apo region tia ka yang i de chen gi wato ki bo boni ki wo ki muyong to ki ta ki wong ki small miner ka mining and geology department wato pungkhian na go ya ka ni ka chispa hektar kenang maka ki muyang ko yang iyo man bengo ka jingyo nang ne ta uri uria ne ta waralang selen sare wara ta iya po ka ni ka Save Jaintia Mission le de boy ya ka man ko ka sarkar am kam uchna go ya ka ta small scale mining dewa bo ka jing tumu ko wa kamat do ne ta ki ni small miner ne kita ki no ki muyang ki wakian kenang yo im ka paten ke yo im ka kamai ke jing yo man ko la ka yo nang hejing sekiat lada ka JHADC hi kwa go punau punsa ka kren penal ka yang hi deto pun psia na ga ya kini ki abi Jaintia lane ka kren penal ha ki skur ki wapat ki wapelai da ka JHADC deto penman ka le ya ki kinjang awareness ha ki chnam ki tha ki waper kenang wo hikaya ki pat ba kamnu upanam kam yakin ikidak thok Jaintia ki yong ine pha dangman ki kidak thok ki wathme dangman go ko upti bi kamnu upanam kam yakin ikidak thok to puman go yaki program open school yakin nong thok got ki nong thok ruwa ki nong thok film ki yong i wo thok ki yak got ki slah ki kiten penal wo thok ki la yaki sur ne wo chna ki yaki film ki kiten penal ho sakya ami ki khonyong kari Jaintia ki wori chna ki film ki kiten penal ekuplele klen de Berlin ya ka khupor warta ko de man la ko wi ka khupor ko nang kong do ko pemi ya ki khupor ha ki tempnar kani la man ko wi na ka luti ko punna punsa ya ka ten ka thale ka yami haden wa ki parang de dep sunchar ya kani ka yami de ya ka jinglan lo ka sarkar India de chimba ya ki bor sunchar haka Henry House name Katindes Pasan Pui Hepar Wa Kasarkar India Snyawab Kam Gawa Ki Autonomous Council Wau Pat Wau Yana Wau Pengklan Wau Pendau Pensa Ya Kariti Dustur Yang I Kirilom Snyawsi Wau Wa Kitu Kipar Hepar Wa Diwat Ya Ka Mikir Hill Ka Jaintia Hills Ka Garo Hills Kasarkar India Klaim de tipnya ya ke history yang ke Jaintia. Klaim de tipnya yang Ponsam yang ke Jaintia Kingdom. De ega katukan Italy ki elaka
cha ka mikir hills ka wati bikan ni kam ka Karbi Anglong dujoti bila ya ka rijantia ka yang i kam ka ta ka ri khaar dalai lane sen dong i khaar dalai ti bila kam ka ta ka ri ka wam khaar teli ki elaka ke elaka labang nang phuluk damang do ka wina kita ke elaka yang kini ki khaar dalai Henry Snelsi wang wakani ke elaka kan ni am go apa ke Karbi Anglong Autonomous Council Henry Snelsi jingkar beni hakam kini ki por wa ki arteli ki regional committee hapati ke Assam wa ke Meghalaya dang ya kelamgi wa pun ba jo pusam ina kalian ke JNC de bo jingthoi chedo chairman yang ke regional committee wa manla u deputy chief minister yang i neni na por rijantia wa maya ke yang i de tho che cha ka sarkar wa to pun ba jo pusam de pun chong norim ya ke historical background yang ke rijantia ke wa maya ke yang i lada ke sarkar India hapo ya khmal yang ke sarkar BJP ye go upenim ya kata ke ram tempat kayo ki ke ram mandir kayo ki heta ya po UP ikwani ya wakani ke jok sarkar wo punphaga ya kini ki chnong punar ki wam chepo Assam dewa punchong nongrim ya ke history yang ke Jaintia Kingdom haskhet lada phai cha ke Jaintia Kingdom ina mani kita ke hima Jaintia ke wa yar ya purusam itu ipor hapo ke jingelam yang usem Jaintia dem ya ki purusam chado cha Bangla haskhet imen kwa udawa ya kita ki chnong ki thau kyong i kiwan chepo Bangla ne bha yang thoi ro to kani mango ke jing dawa ko mi le uya Henry yakini ki chnong ki thau kyong i kiwan po Assam i kam ke JNC kwa ya ke sarkar Meghalaya ke sarkar Assam kam jo le ke sarkar Meghalaya wato ke sarkar India wato Burumpi ya ke history yang ke Jaintia Kingdom lene kata ke hima Jaintia dewa pendam no phi ya kini ki chnong pnar ki wa am hapo Assam cha ke Jaintia Hills lene chepo Meghalaya he yo ya kini ki sngi ki wa de am ki khasi ki Jaintia ki yang i ki wasa apo barang wali Assam yo ki hi ki bujia de am ke jingcha maham ke jingcha pendik ke jingcha puntut ke yang ki ha ke forest department yang ke Assam dewa ong wakili ki bro da chongchnong gi hapo ki thau forest yo ka Assam ke jingten ke jing siri kam ke JNC to yo le ase lada ke sarkar Meghalaya um ye de yo yukun upendong kita ki chnong pnar ki wa am hapo Assam tengsari yo le se watang ek kendau ke chiak le boy um ye de gi mantre te keni hi kanong rin ko penmani kam ke JNC wato kuai wato ke sarkar Assam ke sarkar Meghalaya kini ki arteli ki regional committee ki wato pumba ya ke block 1 ke block 2 dewa Burumpi ya ke history yang ke Jaintia dewa Burumpi ya ke map yang ke Jaintia hachwa ka katindis pasan pui wato pendam no pi cha Meghalaya ya kini ki chnong khasi pnar ki yang i ki wa am po Assam Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya